Я бы хотела пригласить на эту сцену Эльмира Низамова. И еще небольшой сюрприз. Мы тут решили похулиганить. Эльмир Низамов. Мы тут решили похулиганить и сделать вам сюрприз. Сегодня соло скрипки будет исполнять наш дирижер Анна Гулишамбарова, заслуженная артистка Республики Татарстан. Yar boyunda birga yürgen idek, yakan idek uşaklar. Denge uşak bek yanıp dura, ay nurunda yüzgen uşaklar. Tünlerge de birge kirgen idek, yakan idek dağlarını. İrenlerde hamam yanıp dura, mehabetinin sönmez koynara. Tağa toğa koynar uşak sünde, eğlendi o salkan kömürge. Tüngü uşak bulak yanıp kaladı, seni mengege minem köngülde. Yar boyunda tağın uşak yaktı, sen ahırsı görmedin. Şın mehabet elle şuşam iken, uşak bulup yana yüreğim. Yar boyunda birge yürgen idek, karşıladık dağlarını. İrenlerde hamam yanıp dura, mehabetlik sönmez koynara. Tağa tuğa koynar uşak sünde, eğlendi o salkan kömürge. Tüngü uşak bulup yanıp kaladı, seni mengege minem köngülde. Tağa
Спасибо огромное.